Myanmar ya suki. Ni dawa ya kahok. Sarkar MDA Pladoyong. Marbai uyak lat keleng sor silong naga benta utong. Mune tau bagi ong marwai ngalong ka klaw latang marwai kami kijing berkat bakraw po jomagi ki. Nakong mungsyap nga ingo yu beli kendrat. Balaya nga kabor. Bat balaya kasmi kapisit kaberhem. Namta banyaki, namta kani kasmi. Bandawa nak sarkar, ban warek sarkar. Ban pleno yu duyong. Taka traditional scientific coal mining. Kaba upajba pula panitray. Katum garukom long ka kendew ka siap. Hapo ka jalam meklaya jongi. Hawaj. Kakajing siya ngamut bansat kan tagasngi. Andrei nga klemyo ka jingbit nani kalat. Andrei nga kumusamla namta kari namta ka jajbrew. Kadan kata ka mesin ka bisidhem bat ka bae jit penrew. Pangalahun bandai ka jingim jonga namta jajbrew. Bangsa jingit andrei ka ba snausi ka lang banga ngamyo jingbit bat ka snausi susu panong baki ayangi ka jaka. Bansang karili ka jongi. Hakajaka kabadaing kabadap sudah nagiet. Aduh kanne ka sarkar ka khanyangi kinang tray duyong. Tangkum giksaw ro kam khan suyangi. Ngi kerpat dakaan dakaburom. Andai ka ka kabadya yangi ka sarkar ka jakaro ka ay da kabidap sa giet. Aduh katne ngila long da kardan ka jongi kibat tray duyong hakmat nga sarkar MDA ngila long tangkum giet. Kene kejing sa nyom, kejing sa lebor, kejing sa ibing. Kumabiyo imbalintas ni ngatang kesempat ngam hangsu kane kadai kadak ban penpaw ya kasorkar bakat no kipajba ki jingjar kano kipajba sakat hanjungi kiyayap kano ka jingduk ka jongki baka sorkar ba ukondrat unyo i baka kemat jong kondrat kan pei kaskur jong ubak kelut unsnap ya kijinga jong pajba kijingnawa jong pajba pigumi juga patun jong arep kabajat kane kadai kadak parok kijing penpaw na kijingduk jongi, kijingduk jongi pajba. Mentoy yu yang abangan pong ikmat yong ngan pong jin wan hane wan ngele reli wan ayu mentoy. Ngawan hangne nam ta kajing sisa. Ngakwa pan penpa wakmat ka pertai barok kawai ka Selong, barok kawai ka Meghalaya. Barok kawai Iseng Balang. Bak ngi ki petrai diong hadok kane ngejingjar. Ka kala poy radang ngimtip lano ki pajba jongi kinyap tangan no. Ka sarkar ka he ban elap election. Bok ki benar jong ke NBP, bok ki benar kata. Penbiang siya pajba. Hinumnya bot, labi alap kat bayala bro, klaim da penbiang ya kajing don kam jing nawa jong pajba. Umasna ukop niau po prabosan punyo jantia nganong. Tang hapo is jantia 100% biyak ne pimyok ne. Ki pajba jong i kimdai kilon. Kinumbet ya kata ka bisa kabasan sipo wajat jong pi. Kidon kam ya kajakpo. Kidon kam ya ukau. Katkum ka order bangilayo jingbit na Deputy Commissioner Office tang hapo sikenta ngila ban ngigi ban pendep iki kijing dawa jeng yapo kaneka sikenta tenginya kijat lang ne amaran melki dap mangto ngan submit ke petition how honorable Chief Minister jeng jalam mekalia kajing kang duyang ka bakat arsnem andai kajing ki ban bersih ka sarkar tang sikenta ngiyo Uba Arden sak tangan yok permission ba adil bot hangne hiusa hangne sene namta gi rangmak snong gi isu rangmak snong yo kiyo gitu gi kena samla ke besar namta ka lumpet ding kiyo balai yangi kinong isin tiang ngimyo balai ngi ngim dai kinong Meghalaya ngi ngim don hok Meghalaya balai ngi dai gi khar ngi dai khasi penar boy khasi ngajak celah ngadai penar ngadon kikur kipadai khasiro kijat thank you sikur try tangba ki jat thank you kidai khasi ngadai penar tamba kasnam kaju tangga ketin kabaya fer ngakren ketin penar kita ketin khasi ngidai kaju ngiro ngadion ka hok apa ka artikel kat kena jong ka konstitusi jong ngari India kala ai bor ngi bangin yaki klem dara am klem da pen guri hura da pen mong da so da pen wit pentut ikipajba ngi da kaburam ngimdan kai tangan nak mesin ke besit ham namta kajak beriu andai ngimyo balai kajing sa ibin kajaka ro kepada tegiak cuma pilih yuip ring bak gitu giak baik kajaka ro kepada tegiak kat kana kajing lek bin jong sarkar atau ki pajba kinang sania kana sarkar
kat kana kijing sa lebeng ang tenang parak kendiat ban sojo konrad. This is to the Honorable Chief Minister of Meghalaya. Sir, with due respect, how many multiple times of petition I have write to you through your office as the Minister in charge of mining. Once also you didn't reply, you didn't take up the issue. Today, this is the condition of our people. We don't have slipper to wear, we don't have proper clothes to wear, we don't have money to buy food to feed our children. This is our condition. You should be shame on you as a minister in charge of mining and geology department. When the NBP first came in the power in 2018, the first MP election, I remember, in East Sentia Hills, you came for the campaign. What you said? You said is that wood, give us wood. Within 6 months, we will open coal. Sir, it is already 10 years. Where is that? Where have you opened the coal? You are just making politics. You are making politics of our people. This is not a small issue. You have to take up this issue. If you will not take up this issue, if I don't get permission today also to protest hunger strike, I'll take from East Sentia. I'll protest till the government is willing to give us our right. One more thing, sir, I would like to request you. The government, if they will, if they want, what is the problem for them to give us a proper and final mining policy plan that is traditionally, that is suitable in our state? Our demand is the final judgment, the final mining we want.